voin hi mars ni som pakhat kum sang ni som ni paruk ni lai ni ania tun chuma chuan ramria thil thleng mek hi thlirin kan an ngai thla ho don ani Assam lam hi ramria aron chele tawak mai ni a hriat ania hi a thalo tak zet ani he thil thleng na hun hi SAIPUM ram chung Assam ne na in rina lam ni in kan hu ang hian thingle mau ti cherewin anon wat le tawak mai ania an police te omna ta nan ro man nge thil chin na tur ti la hriat ani lo engpo chuni sela enga ta na an ti nge ti lam ai ma in engwanga kan ram chunga hetia ron chele tawak mai nge ani ti la hi poimo ber jok chuani Assam nen hian ramria kan lo boi fo to a ami puite ve ve in kara po in norna na sa tak to lo thleng to thina tin police te in kara po ne ka na thlial te khan thleng ti kan ria kan la hravek ome kum sang ni som ni pakhat covid len lai MNF sarkar hun lai khan Assam police te kan rama lo lu tin om chil aron tum ti kan ria khami tum khan silai po aron met pok na sa ni kha ngani vele khan Assam police te no chuanan in ka angai ti hre in khati hun lai kan sarkar MNF sarkar khan kan police te firing order apeta a hey helai otosan khan on theng nam tat anan kap tatak taka khang vel ani ta ka khan kan chak lak na ber kan lifeline road chu Assam lamin min dan saka central point min en san deuh hial mai kha nia le lama covid wangin kan state budget kan hu tur ang kan lo mu phalo le a khati hun lai MNF sarkar khan engtin nge min lo dam kho chwa pui thei o ti khangai to tham atlingin ka ria ole kan an peng ta dewa tura chon SAIPUM ram chunga hian en thil nge thleng ti te hreturin a video hi kan an thlir ho don ani tin serlu bial tu mele pulal rin sang ralte in anga even em maya a bial chung ani na ngin hausa athena tun assembly session nei me ka hian an soi ani a chunga soi te po chu top lama kan an da tel don ani clear tu te na bul tanga top thleng min lo clear sakamin lo ngai thak sak turin an som cheu ni e voin hi mars ni som sang ni som ni prok thole ni e tuna whatsapp kanom mek ne hi SAIPUM ram Mizoram le Assam boundary Mizoram chunga kanom mek ane video kron cover na chan hi kan khua SAIPUM mi ram wak ten boundary kong Mizoram sarkar en sang ni som ni pakhat bor vela kong za vela kong alai kan ram chunga sam tui ku bruten lam zau to kan ron wata lo turemo wan turemo ni mai thaian tia chuan report chung huna vakalin kan va en dika an soya nge na lo wat na sakhop maya te kan hmuai hena zau dai ne bu tu don taila tin som sarema somret chuanga tu thei dayang karing soi war me lo wanya chung ko som thum vel ron nei don poni sen nei seng lo mai the ne alang vek thei lawa akara ram tero te tele ram chia le kham te omawa na mu vek thei lo ne Assam sarkar hian poisa pein tui ko hi aron ti re mo chu o te ka tirum ruma kumsang ni som ni pali sang ni som ni pani vela kan police te kem luyom na lai te an wata kem pia dai ten ron wat boka an ron ti dan hi lo tur ringot chu ang lo dewani e khai ole kha thil khen dan chu ni a tura chon serlui bial tu MLA pulal rin sang ralte in assembly house assembly session nei me a soi thlirin kan an ngai thla howanga chuan engting sarkarin mala ka tumti te po azot tela a chan na te top lama a home minister in engting a chan ti te po kha kan an ngai thla ho dor ni hi chin fel wat chi ni na lang tat mai tun ram ri chu chang boy na hi hun ranga po alo thleng to thina boy pui hau taka chin fel hau tak mai ani ti te po kan ria e po ni se ngai thale photang voin head post speaker soidu kanaya Assam ne na kan in re na chungchang hi soi chua ka duwa tin Assam lampang hi anin thang don nai to a henga wang hen kan lo in rin le kan in ven lok hi athul tak zet ani ti voin nia house in ka soidu ani tuna hian Assam lampang le Mizoram lampang te MNF sarkar lai sang ni som ni pakata ramria harsat na kan ne kan in ka wang khan status quo mun enga mozat hi da ania amaro chu he status quo kan ti hi Mizoram lampang hian kan zom tha Assam lam hian an zom thalawani ti voine ka soidua kha hun laia kong kan leite
duty post pan na tur lam pan na tur kong sial te Assam lam le Mizoram in kan nei chau vekani kan nei chau ve ve ni chulai chon Assam lam hian an duty post pan na tura kong an siam te block nen phain thatakin an thuama tin an BOP te an chei tha thatakin het takin an in din to kara voinia kan Mizoram sarkarin ma ala chaklo lu tukhi tha katilova ramria nakin loka har satna boinom leta se aming se tur chu sarkar bok kanni voinia hian ka soitong han Assam in than ma hian hemian in than chho tura hian politics saka ham thatna lak tumin Assam lampang khuan ramri issue hi anon neile ka ring ti hi rin thuma ni se anon ti thin dana niya kan lo in ven lo ka thale mai tuna hian kan home minister ina min chin sia sakle ma min lak sanghal tura du kaneya hei karma sale tunkar ti rate kabial chung ramri zong zong enge thil thar hom em tin akhomi te ka khotlang walte tirin kan en kuala nimin lama khan SAIPUM zunzam kem kan ti khumi ban kang bula kon apia zunzam kem oma chulaya kan duty post date kha he sarkara kan BOP mun te rausanin kan lawin withdraw duty anom talawa chowang chuan khulai zunzam kem borvela khwan Assam lam hian tuna hian ramaron vat le ta vak mai ni tin somruk som sari mun lai ni yang cho he thil hi mana rang taka kan lalo ani chuan kan ramta hian a poi le in karinga Assam lam hian minon thut chil le man vai chuan nakina boina na sajok har sajok athen alom so wangchon kanom minister hian kan home minister hian rang takin he zunzam ke ma Assam lamina ma anon la ka hi anon chunzom lo na tur hian kan police duty da ngala kan ven ngal tulin ka ria he thil hi akhoa SAIPUM khotlang waltena zan khotai reka tleivara zaneng mo za tleivara kan va sa chua kan va ena nia hei hi SAIPUM mi puite hian Assam lam ko ta omle hi an phal dor lowani ti hi ka soilok duwa har satna na sa zoka then lonan sarkarin rang taka ma ala kha atulin kan ria ani tinai SAIPUM BOP pan na kong tur kan ti le he zunzam ke ma po hian sarkar hian BOP post sakna tur sarkar po hian ruam man na siam nin ka ria jeng noi somli panga vela hi ruam man na siam nin ka ria hi sangson ani toem voini thenga kong ka ria dan chuan ni kum lampang khan kan home department po hian poisa hi ruam man nan siam ni in ka ria heng te hi voini amana ni lo wangin hetiang ang hian boina suak le mai thei turin thilaron in mun chho hi poi kan ti tak zet ani tin wareng te si pui zawa khwan irrigation malak na in January sang ni somni parukhan resurfacing ti ania kan leilet kong pukhum tira leilet po turani chu Assam duty post helam pangde ani chumi chu JCB ne na resurfacing tia siam that kong ani siam that ani line Assam police in anron phal lawa minti top saka voini theng khuan mala chun zom theilovin kan oma hengte sarkarin asia ni chuan AP post AP duty na helam pangde Mizoram chung nge ani he pukhum tira huan po tura resurfacing ani hemi piala ma po hian puphira phai kan ti te kha aloma chu wang chuan kan ram chung nge ya kan malak na hi Assam police te na Assam sarkarina mindang fo wa hi poi katia chu wang chuan kan sarkarin mana sa takin la se trying kan ria tin bor chep tlang apo kan duty post kan rosan chu tuna hian duty post pakhat kan an rosan ate khan Assam lam anron lang le to training an kan ron kalti te an chuan lam thina hete kan sarkarin ma chaktaka ala ka tulin ka ria ka soitong kha status ko kan tia ke ni chuan thatakin kan zoma thataka kan zom line a thanglam Assam lam hian an zom ve si lova an mun ma ten chei hnum zel sia sarkarin hei po hi ruam man na ne tunai chakzo ka kan ramri lampang hi kan hoi atulin kan ria ani tin pu speaker an soile ka du chu kanin ka nu loka khan Assam police le Mizoram police duty in kara khwan CRPF da ania hei voini heng mai hian motor lu chuak reng mai an lo entry a motor number a khal tu phone number nen
hei arei talu tukaram buai anilawa ten status kwa o makuta central CRP ten central force min duty nan ani rual kwan hemi mizoram ron lut le chuak tur entry reng mai hi ti top theidan hi awmem mi pui van tlang tan hian ani nom khop maya hei sarkarin malak thei chuan alomo mo tang ti kha kan soi tel du bok ani ti khan ram ri chungchang kha han thin rim wakamo engamo zonga ron soi ka ni lawa pu speaker dam da pin dai rain ka ron soya ama ro chu voinin warning ani ti hi sarkarin min ria sakse he thili ma kan lawat lo ani chuan nakina har sanna na sa jok kan thlen ka lawa chu wang chon kan leader of opposition in engani opposition mani la sarkar khalngil tu a thazonga thop tu kan ni na lan tirin voinia han kha house kan ron ria tirani kan ram ri te manasa zoka chak zoka la kan ni theina turin ro manna min siam sak ngei kha kan ringani hei dima number somli parung na UDNPA hi an soive kan duwa an bi punna ti kha 22.40 an ya lo mom khop mai ma ro chu UDNPA hi keini bia langa ku chon vai reng te chia khon kan chor theya notified town kan nia helayan soi kan du chu kolosi pa kan du do office ti chang tun hi a chulin ka ria ten kan minister in minsiat puise ka dule hemi UDNPA kan official te pon minsiat puise ka du chu he du do atang po hian rom man na development om theyan an en hian district headquarter a hen ril ruan da ma thin so wang chuan ke ni a thingtlang development mamozok ten notified town na UDNPA changamal som na kan don thei hi aron luan lu tam theina turin ngai tu na seng se thain kan ringa ole kha pularin sang ral te ser lui bel tu MLA in assembly session a thlen dan choni a sarkar pe chin fel nge atum po arin oma ram mi puiten ngai to na kan lo man theinan heng te kan an soi ani de ubere kan sarkar hian ram ri te pa cheng te in u naw na le mon na siam nan cultural troop penen zai le lam mang ram ri boy chin fel arot to a hero man na hi mizoram le assam ram ri boy chin fel tum na kong rang zingami ani a poni se hei hi ataka kalpui lo ni ta se asot kherangem khalam khachu kan soi thui lo nga ngai dan te kan lo sei ho jok don nia ole thlir tu jong te abul tanga top thleng mi lo thlir saka wangin chunga kan lo me